Haruru ana te whenua I te taenga mai o te tini me te mano ki tūranga waiwai. Mo te koro neihana o King I Tuheitia. Ai, tēnā rā tātou katoa, kei taku tā I tēnei wā, ko te māngai mo te kāhui rangatai, poi ana e manaki ana I te tā ki te rangatai konei I te koro neihana. Tēnā koe wā. Tēnā koe, bro. So kei te haku I tēnei wā? Kei te whakatū tēneti, e pai ai te tāwharau I te tangata, ko tai mai ki tēnei rā. Kari te mehe rā tino pai, engari mahi te mahi. Ia tau ka kite au I te hunga rangatai e mahi ana, e hāpai ana I tēnei kaupapa. Kia o whakaro, he motuhake te tā ki te rangatai I konei, I tēnei te ao o te kingitanga. Mo te tā ki te kingitanga, he nui ngā kuaha, he nui ngā āhuatanga e tāia te tangata te uru. Engari, kua kore te tangata e āhei te kite I rā kuaha. Nō reira, ko mātou mahi, mo te tā ki ngā rangatahi, he whakātu I rā kuaha, he whakatūwhere I rā kuaha, e pai ai te uru au te tangata ki roto. The main role is that for kingitanga, there's a whole lot of doors and there's a whole lot of opportunities to do some things. It's just that people don't see how to get in. And so our role, Te Kāhui Rangatai, is to show people the doors, to open the doors and then allow them to come in a safe environment. That's because at the marae they usually get a growling and you're out for how many years. But here what we try and do is just encourage the young ones to come in, first of all to turn up every day, but to make sure that their contribution inside the kaupapa is a meaningful one, not only for them but for the kaupapa as well. Speaking of the kaupapa, how do you get rangatai interested in the kaupapa? Bro, we put up a fortnight tent. Exactly, bro. I agree. I mean, there's heaps of things that the rangatai get up to around here. I mean, I grew up as a rangatai here, but how important is the role of a rangatai here? Oh, really important. Tomorrow is where it's at, and if you don't protect where tomorrow is going to be, and the people that's going to be running tomorrow, then the kaupapa doesn't exist in that time. Nō reira, ko te u ki te kaupapa, ko te titiro ki ngā me ki te apōpōtanga o te kaupapa, ka mutu, ko wai ko te apōpōtanga, ko te hunga rangatai tēnei rā.